na the efe and the sec abusian ye wa ha efie mu a na benefo ba e be sre se na na kwa mu aboaten ada ne benku so na se de tie no omo ba konya ni nchi na omo be pe obi na akosoni tuo abusian no so ampo omo ti ani asene prof omo ba ye odin ne de nam ntiane ye de nke atwa Mampong na Mampong so da bi wo hene wo ho ide entimi nkasese bi o omu na bedi na bene aya Mampong-hene ni nua kuma prekobe enti se no aya dia ene prof ye be mo nim de ko ya ikosi de ene ye wo Mampong a etwa ajajo fe na se bo nso efiri mu ya dehye efiri biase ya de biase for go abomenfo wom tafofo wom omo na aba omo ba omo fie pre aha efie no yedum omo anko fie bia efie ha ano aha na nananum fie ena omo de ko abene ekọ chichire ho nyina eni nti ne kwa so aso ma ba na emre etia nti yen kasa bebre ye nyina ye something ya pa kochia ye tia so a ye be Mampongfo so ehu se ya de hye wo pepiase ene tafo ene obame omo nyina abeka ye ho ye tia na ye wia ye ba na ya betu apo ewo ha sana bi jam kwan ya jam kwan
Sana nea waye no ya bamu baako esanse nea make kire wonei no eye executive summary on proposal me twero de abrew we executive summary no ne heading na ne say honorably resign from your position esanse se wo kromu na se wote se obi akwakodo penia wankasa wo kan se watete nsem bi na mpese obaji adi asembe na ateye ye ka kire so oje amansan bo ahenkokoto so mienu na ababedo children's park na mpese obaji adi anka wotiye no den asesa wo ye as a minister nia asesa wo ye ne se wo fansa edeko oje amansan bo ahenkokko na hemfie ekokko danase se na ampa me babeduru ye metu kwan mini ha me bae no mati se wako asase weso akwakodo enti me babeda wase esanse empanyimfo antina fie emma seduamfo na wantena fie emma seduamfo enti me babeda wase ne edikan ni na masai krate se wo dwumadi a uba bedi ama emofra ene mpanyimfo a ewo kuro no mu enti menso me donation na mewoni na wo donation aka ho na uwie a wa bisa na na se na wadawroma asase akokodo so yi uwa adwempo bi anase uwo nsusuye bi a yenyina betimi aka bom ade ayi adwuma ama kuro na fa no ntoma pafiri ana na wo untena senka se so far as a remain as regional minister no ummo bi akwan ma ne ma asase na nyawo dia asase no aye traditional council dia esanse sunya traditional council na twa asase no ede ma children's commission honorable Vincent Ntwaje onso twere resignation letter esanse uni akokodro aye didi MC mani yeyie esanse wo kwa asase ne so na fra ma kwa asase ne so e ma wo de bola container ekokosi o mom sisa bola gumu e ma wo ankasa honorable Vincent Ntwaje u donate 500 Ghana cedis ma wo ba ka kire regional minister say okwa na nkwala bi na wa asase ne so mi wa na Oman-hene wa asase ne so na Oman-hene na afra na kora no na ba betena ni krom ba bedi municipal chief executive ana ensi e ka kire mo sam nkona mkonko pachewo mo adwen ya mo say wo tumi abanya ma otumi nti wo mpachewo wonya bibia sa wo mpachewo de a na se besi na wo mpachewo na obi anya na dwen say ode ani de be ma na na bo ahenkoko akonwa de a ane de na munnyina yie ya nkuntokwa na obi ani obi atem nanso wasem beduru mampanyina nim MC uni regional minister samu bibia mo baya mun hyase ansana mo honsam aba esanse executive summary no ene ne amede mamun na nsam na mo kan ne ne amuye no beba ni nyina mu baako akire ne ntie ni kwan se wotena se as regional minister anase wo di anim as municipal chief executive esanse mo anka nokore especially honorable Vincent awoye MC ukwa asase na koso akoto na Mampong-hene na oje amansa bo ahenkoko so mienu koto ne so oyedan na ono na wo fere na kora na ana ona fere ne mrantie bi no mepesa mesan emama kwanya biu sane ampanyimfo ka se ba bia chichira bo no ho ana ye gyan no se empo mode oje amansa de oje obia anitim ba kwa kama asem nyina obaji atumu esanse ampanyimfo ka se opanyina ti ko na ye honwaso anase ye honsoso nanso ya ntena sesa be kasatia yenye kurowura anase ye hene a ye de neti kuromu a odi yenso ba bia mokọ hya ase afiri ye no a modi oje mansa bo henkokọ a otoso mienu oye sunya Mampong-hene modi nim twitwi fam no monsan kọ ho se empo modi a chewo pakokọ ma na otiase a monsinya ma ho a some of us ye ne mo nche ne yie na ba bibiara sese ya no asem kokoduru bia no asem bakọ akoduru na mepese metumufo mo ye mrantie a mosiso enya fe na mosiso esanse ubekwa wanim ewa manyosemu amaya maun regional minister anase municipal chief executive no na chese wako wanim pa mommra mo ho ase momma mo ho so esanse tumi na wudi no wodi acha ye mfie nwotwe ni chemu a unya MC bio unsanya regional minister bio na oje amansan de onim fie agise nyameto ne nsafere no mepesa meka asem we kire amanyofo a ewo bono ne mpota mu nyina ene nsamtwerofo a ma nwadwene se modi nananom anim betwitwiri fam yesu aikon ewo enipa moye mwadwene se mobekasati anananom se owo asem bi na peso kafa nana bi hu a husani awo kan ye nokre nanso kona ko bisa ho asem ansa na de batudwa de atudwa untimi mfiti prako enka bibia keke honorable regional minister minimu se regional security amomo national security bia naifo anase NIB for any CID for ewo ha nyina no report to you enenti upaye na omo ka kire wo no sanya niemo ho na wo ya
na nkese se wo ko gya mansan fie kokko bisa no se nana ne matini eyampa na waye wadwen se ene ne amanfo bi no makeka so hiri bia ne sunwan nti nso waye wadwen bisa na mpesa me ka kiro se sana wadwen ti a you better be hurry up so that ensuo no anyiri amfa wo me pesa me ka kiro se ye yi wodi se regional minister me yamfa regional minister ma minni ye yi wodi Vincent Antwe ye yi wodi se MC ye yamfa ma minni nanso se wo mfa ne die amma konwa ye nyina ye som no osunwa ha ne dia sane anura obi MPP baaye no or the regional ministers miensa anasa 9 within 8 years ne ba aya Bono region me pesa me ka kire se monko ba bia mkoko gina gu na nani mu ase no na even regional minister wachi uchi na natumu esanse omo anana mo dwuma so nkonko ye na o ma police for kokko fa omo no e kire se wachi nana se wunimu a frɛ panyini bia onim ne bia na bisa se enye nana na akokko chi no a prepare o handover note esanse sani aka no ntenta fidie kase ne so no I will give it to you and we will give it to you say na that's from who am I nyina awofo any school for say odi free director so edikosi obi o ha bia so a obi a afas apase sa stage baby amu sesia no baby a ehia power wa brabom se de medical kan no yenyina ye starte se de mugina ho ya nti ene a mo tu anamon a edikan wa brabom efa ngomosua ho no ya je bia ehia pa na me hyamo se monfa hoden eni nyansa eni periperi ye starte abraba mo de starte if we say so you know na utimi the teacher for actual utimi kruchire group paper so and na ebeboa mo aba be panipa ade ba akwa mensen aka akire mo ne say ye kire wo ewo classroom bia so you know husua ya enhia say all the paper bia be kan ho anene mafo mo frɛ no apo no wo de be ko examination center ho nti mene mo ka say so wo bibisa ho ho a ewie pe yifato abonten efisɛ na mo be ka mo ho ya bompa ya mamo so tena say na say obi wa nikitu abi ade say otimi twere bia betima hwere dia pass nti ya de bi kita obi a ya ka cho say mfanko exam center obi a regi memfanko na mo enka mo ho no mo nka kai mo na results nemra na me manisu ade hu ni say menya results papa afri ma mo atwa hia ha ne ho awrade nhyiramo na mo nkoso a ema mo ho ban de be basa ye bia na mo nyimfiri mo na mo fantu mutim say exam sa ma otwere mo ne me na etwere mi sunsum ta machi na me mpai bo so ta machi monko na monko twere na mo fanko nim die mreye teacher fo am wa so ya damase ewo mre amanya maye say ye toto fe wai mo di a kire ya ma ye bedu ba bia ye duri na mo nhyiramo na baka we ye wi no ma twa hia wa ha a school for nkura me was scholarship me de bremo na so asem wo ho ane say me expect say obia benya 11111 na mama sa scholarship no the other shy say obia benya 111 this is a 9 subject for 9 ones ebra na fa hwese say unya sa na ones na me scholarship ma fa nko school bia opa mon ko twere fa nhyema ni monyam e da mase ya konya because utie headmistress no Nana Kasawi na or Kasano say this is the first of its kind. Korabetre Sofia Ohene enyo hini bia se Oman-hene esimu se oba na wabechia nkorano no wakasa akire omo na watu omofo ahye omo nkuran ama omotimi enya gidie wo omo nkasa mu na omotimi atwere adinkunim nti ade a amse ni so a be kanya nkora no pa yie ama obia timi abon ho modern ewo nsofie mu well many omo statistics no but whatever it is no omo de aba out no
And the only thing I yes, you bet my ane, the yes, say, we are an buy no casano camphor, never be brave, a pono, a hiano pa, so will be a boa poby, a dear sheba beer, if free here, one ton chene, and the Quansi Bisona, a bit me afa, and he am Korana Akasa. Now, poor pause, Asemno, or Mojai. Apart from that, into me, yeah, I think apart from say, you been one-on-one personal interaction with Nkodano, which we have just started. If he said we are step in the right direction, a bit me abuama, apo above form. Send another more various towns and villages around. You know, betimi I follow such an example. Now, Wamako school horning Quada Kasa. Miji say, and also betimi abua. Ama upon a walk, a Monte Muhano, a conform Kura. No, Quasem say, when this is the first of its kind. Send Kodakotro BEC, Pani, Woo, or Mampong-hene Nankasa Ewaha, but only a moy and 7 mana by a dear new Atlantic. Now, Sarah didn't sit out and Koso at the Mammo, and Quatentia Pomudin room, say, O Mampong-hene no 18. I feel Nanoma, a can and Nahon Eba, so. So what Europe and as America was in this Kadiaba Ghana they send with money transfer no and I make count for a day amount. Send network banner use you bet me a day ascend it. So send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono bet to me a day ascend it. Now I was any just a first transaction no ubena a $20 free. The answer be using a promo code JSXM2 and a desk screen is so offer or first transaction ubena a $20 free. Meeting the Atre Bruni Yalan Media Ghana.